טוב, ערב טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. תולה את תוכנית דיו הילה, אינם פיסו חנתו נדינה הם כבולגו הנה. היסטורי פאו, זה דעתי היסטוריה פאי. תוניה הילה אבי פנה, איזיב גם סנגה תוסים פא בong הידing אינטין. אקיט קיטין להung hadew dia. מדרס הולכים כדו דיו, מדרס להung לו דיו. Perasa hil cet naho kono evet dio. Tu sunga hile tora sunga kizi ho bo hintin imacha midra som nai lo na. Hung ha deu dio hung gil deu ding ding bes assembly ne der pathim pha sa hi a hile. Jiting na ba an cha hung ki tol de wei cha. Aba an cha na ki gin ji ji de ne ta cha. So tun ha na panu hitin history yehudi ki ti cha. Juda te thu sim hi poimo intin aji chu thu sim nei lo ki ti chu thu sim hello ki ti chu future nei lo he te chu e ho dai dim dung zu ya chu ipupati thusim ne lo wa hele hoya pan an hung ki pan ham hoya pan hung pun nei ham ti hin het na zung na bal ne het lo wa hele ale nei lo ne te chu to a zong velo chun gentil te leng thupi ta khat hung in tin Jerusalem a hunga Jerusalem kisu sit a hung moi chu ti sabi af pe na hi a Michel te zo si hi khaudi pun ki silva Jerusalem ana kamu aka hele zu so khat adoi chu hi leng pa chun aleng pa min ko a hai milen hi leng pa chun ado a hele amo hin kum zathum masang lang pe temple ki su si chu apu na jiwa ka mo he te chu hi gentel pa leng pa ni pi sayam kum zathum masang lang pe ki su si sa tu changge apa aka pi theu ham te chu hi changge history a chi sa apu na pi theiwa apu pa khang a khulwa hi le future ni mi hi ve te chu sia chu izung ibal hum ke pat na pa het ngai en tin tun la pan le hen tun la hi le uya fet to ura khel amania kunin na ver tin to ai pan le hen question number 1 na yako avinu in achapa Yosef dia anu khui pi chu ipi ham a sabat zabon na dia kivon na ding kot chul B. Kutonet pasim. C. Sanaa kizem sangkhol. P. Nagyel honam answer. Yaakov Avinun achapa Yosef dia sangkhol chol ani khoi pi chu P ham. Kutonet pasim ahi. Kutonet pasim na. B na. B number B. So okay di intin bana question bana. Question number 2. Israel chate chu Egypt gama kumiza anawai thamuwam. A. Kumzali. B. Kumzali le somthum. C. Kumzani le som. Israel chate Egypt gama ni vai thamu chu kumzali tina kizi na hin adi ta chu hile kumzani la som khat na hi. Egypt gama vai thamu na. Abraham ko ma chai le kumzali su chang di he te chu le Egypt gama chu na a question pa chu vela Egypt gama chu kumzani le som vai tham mai chu okay ka sai di la na khot nan be ji ji wa ngai chu question number 3 ipizia Israel te chu Egypt ma pat sat doa thei ham a khat na a amino khel lo ziu B apaw khel lo ziu C answer zo C adi su ke na sai de ham A B C oi che pen ham C answer zo C adi su ke C answer zo C ke na bon adi su ke question number 4 hagada ki chai na lama poem la isa aziu khat gadia tia isa sunga Yosef hachadik chu ipito te ka am A silchal B kelmuino C humpi Yosef hachadik to kite ka chu kelmuino ahi kelmuino na B na number B confirm okay kola ka question number 5 Mose Rabbeinu chun sinlelna anei am hichu ipi ham A imacha sinlelna anei poi ama to bang ta loading
B nei lego imacha an nei lo C adang o ane chung le anui kitong khat hei lo sai dam gin ka sai dam Mosi Rabbeinu alhin lal na chu adang ahipon adang o ane achung le anoi kitong khat hei lo hi chi pin chu hi C na number C confirm rakhel na nam nang nom na kola kavod full mak kamu kai bove question number 6 koiham ivri Hebrew tia ki ko masa pen chu A Yosef Hatzadik zela um pena chana B Yaakov Avinu C Abraham Avinu number C adi A confirm na adi A okay question number 7 Yehudi te thu simadya exile ma sa penchu itiaki pana ki simpan ham A Ishak pina kipat B Yaakov to Esaf pina kipat C Mose Rabbeinu pina kipat Torah ki mudung zuya Yehudi te thu sim adia exile kipat namasat penchu Ishak pina kipat na hi Ishak pina pat na rakhel na pom na ha to confirm na confirm question number 8 pesang hagada a khat gadia la a paro chu ipito kite ka am simbupi B uicha C khamor donkey B uicha we fet na kanome uicha hi na okay adi uicha question number 9 Mose Rabbeinu masanga Israel chate sunga lam kai kon anapu am A Hur B Miriam C Aharon Mosi Rabbeinu masanga Israel chate sungalam kai chu Aharon hi na 100% adi Aharon nahi lam kai na masapen sir question number 10 koiham is ha Elokim tia ki min vo chu A Amram B Moshe C Aharon ha Kohen chi Amram hi ki gel pat diham mi pi hora do diham na confirm no mam koi tabang sai thai nom vam Mose ke Amram ama Mose to Mose Rabbeinu hi ke ka fel tai abana question number 11 Israel chaten Egypt gama chu kumizan ham su na ato momong ato sungu chu na ato sungu okay Aleph A 430 B 86 C 120 Israel chaten Egypt gama so na ni to nau kum chu kum som gate le kum gu mahi B na B orakel na mamang okay adi question number 12 Idia Mose Rabbeinu chu Israel te that do pa hiding ananom lo ham Aleph
Miriam in mo sa khante ati zi. B. Faro lunghang wal khante ati zi. C. Aharon in mo sa khante ati zi. Aharon in mo sa khante ati zi. C na. Aharon in mo sa khante ati zi. Okay, adi A. Question number 13. Ishel te ezima pat tadona imulo na theizi uchu koizi ham. A. Mose Rabbeinu zal. B. Yosef Hatzadik zal. C. Numei Chon Phaho zal. Numei Chon Phaho zal. Numei Chon Phaho zal. Uya fit na numam. Yosef Hatzadik zal hi deham katie. Nati. Confirm lo. 100% lo ka de. Ka confirm me. Ni confirm nang Yosef. Yosef Hatzadik. Nang la, ura ken. Si, na panten. Kapandan di bay. Okay. Nanum uwa mi pi ho. Si na. Si. Ka fail get tai. Ishel te chu ezip gama pat that donai mu na lo theizi un mei chom pho zal he chu. Acha te bri me lang bol pi wa. Ngam ta koi macha ki chalawa tui ka thal pi wa tui sunga pathini nga khum pi zia hicha ko na a mishel te hung pung che. Ngam ta panala aziu te ne de mei ten. Question number 14. Ipichon sin na zia ishel te chu ezima ikum su lo ham. A. Legui chon sit lasan hara. B. Shabat in na palke eziu. C. Faro koma bat in na neziu. Ichi Israel zate izi ma nikum su nau azi pinchu leigui chon sit ji hi. Legui chon sit ji. Nang manum au rakhel. Confirm. Confirm. Adi A. Legui chon sit ji. Lasan hara ji. Lasan harazi azu lasan harazu ei pau e every pau azu pe hia na kam hia kam ki ven lo ji azu pe spelling nong pe he chu pe spelling chu pe ma pe spelling ma ki pan leng pa ko ma su lo ki chang in tin faro ko ma aban le hung po do na wa ikut mana jong pesak hi ken ei chu pia ki pan ma hi ken ei chu. Question number 15. Ipinia Yakovin Iskak Avinu Akuna Pathebu na Akisan Ham. Aleph. A. Rosa Sana Nita. B. Sukot Nita. C. Lelha Seder Nita. Si Lelha Seder Nita hiye. Lelha Seder Nita na. Confirm na. Confirm. Okay. Adi A. C. Lelha Seder Nita hi. Question number 16. Ishel chate ezip gama kuna hung po do uchu ipisaham. A. Tisre tha. B. Adar tha. C. Nisan tha. Israel chate zip gama ko na hung po do chu nisan tha hi. Nisan tha. Urakhel nang manumam 100%. Okay. Nisan tha adi A. Question number 17. Ishel chate ezip gama akum su uwa chu mi izat ana hiwam. A. Mi som segi. B. Mi som lani. C. 60,000. Israel chate Egypt gamani kum su chun mi som gubla ko hi ven yo khavet Egypt gamal wudwa hung penjin mi som segi hi. Mi som segi. Number A. Nanu ma wala khan lang. Kanome. Okay. Mi som segi adi 18. Question number 18.
Yosef in Egypt mite kom an akisan na thei diwa ipi abol diwa thu apiam. A. Giur abol diu. B. Amasanga bo khup diu. C. Brit mila abol diu. Saydam. In ka saydam. Sa'yo. Hi don but na pen hi Brit mila hi chep tan ding. Brit mila C na. C. 100% na. Okay. Adi Brit mila. Brit mila bol lo ho chu an kisan thei lo diu hi jing kil tha sunga chu. Question number 19, last second, achai na ding hita chu. Lela se den ni sa a macha pheng thum la a alai thapa chu koi to kite ka am. A. Abraham Avinu. B. Ishak Avinu. C. Yosef Atzadik. B. Ishak Avinu. Ishak Avinu. Nanu hon gel na. 100% na. Kanom han ne. Okay. Ni pio nanu bam. Ishak Avinu adi inahi. Question number 20. Let us say the nita Egypt gamsung hinzo pachu koi ham. A. Thina van til. B. Gabriel van til. C. Hashem. C. Hashem. 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 100% na. Nup tabiw na. C. Okay. Adi inahi Hashem. Hashem in ama bamjang thahat mo nga van til dong hello. Thina van til hon ima cha hello ke kahi ding he disu. Okay. Disu hitan din. Ichen chun na chai phon hitin ki paumin todaraba sabatov lekulam. Wadov.